روش باش هوال دوست و براین هجا لسر اکران آروار تیوی جاره کدن ام به هورنه هوال هجا ایرو از نخوازم زیده دریج با آخفم به تایبتی از دخوازم ده درباره شر کو نهال باشور کردستان ده تیمشاندن چند گوتنا بیشم وقت تیزانین گلی کرد جبراکوژی پرکشاندیه اگر شر براکوژی نباد ناورا کردانده و هر وها برا دشمنی نباد ناورا کردانده بگمان گلی کرد نها خودی جور به جور در فتی جدا بود لی مخابن شرین براکوژی و هر وها دشمناتیا کد ناورا کردانده هیه بوی سدمی کو جور به جور هزین بیانی و هر وها دشمنین کردان لسر کردان لیستوکان چه بکن و درفتان به دست بخن شرکه جهمان شران نها ودمه لباشور کردستان جی تیمشاند او چند روژه آگاهی اند درباره شر کل باشور کردستان دا تیمشاندن ده سوسیال مدیای دا تی بلاف کرن ده جور به جور آژانسان دا هیه ده روزنامه دا ده تلویزیون دا ام دخونین گهدار دکن دولت ترک هر دم خواستیه کردان دش کردان جبو منفعت این خواه بکار بینه ده سال 1990 ده جی همان تشت به آوائه که پر گر هاته مشاندن و دیسا ده دمی دنده هاته مشاندن نها جاره کدن به طایبتی دولت ترک خوازه کردان دش کردان بده بکارانی ده گوتن که دولت ترک اپراسیونه که مزن لباشور کردستان دمشینه به طایبتی لحریما زاپی لدردورا چیاین کره جهرو و هر وکیدن لیبلی او اپراسیون تنی جعالی ارتشا ترک و نای مشاندن به طایبتی با آلیکاریا پشمرگه هم مشاندن و چند روزه که او شرط دمشه تی گوتن که پر گریلا جیانا خوش دستایه و هر وها پشمرگین جی هاتنه کشتن لشکری کشت ترک جی هاتنه کشتن ده درباره هجمارا شهیدان ده و هر وها درباره هجمارا عسکرین که هاتنه کشتن ده پشمرگه آنده پر زیده آگاهی نتونن بگومان دما که شر تیمشاندن ده پر آگاهی نت ناین بلاف کرن در روژین پیشیامه دا از باور دکم هجمار daha nettir bibin لیبلی یا گرینگ اوه تشتا که از به طایبتی خوازم بیجم چما شر دناورا کردان داد دیمشاندن چما کرد لدش کردا شر دکن و به طایبتی چما parçaya که کرد لگل دشمن جهدیرن لدش کردیندن شر دکن ev şer براکوژی خراب تره yani براکوژی کرد لدش کردا شر دکن لیبلی ev şer کو دشمن لدش parçaya که کردان شر دکه و کردیندن لگل دشمن جهدیرن خراب تره براکوژی خراب تره جبر وی اکی جی به طایبتی از بانگیل همو پشمرگه آندکم یعنی پشمرگه تیزانین به طایبتی جبو رزگار کرنا کردستانی درکتنه سری چیان دسپیکا پشمرگه آن آرمانجا پشمرگه بونه جبو رزگار کرنا کردستانی بیه و هر کسی که لباشوی کردستانی چک گرتکیش خواه دویجه از پشمرگه ما دوی خواهی که خباتکاری شروان جبو رزگاریا کردستانی ببینه لو رجی
her şervanê ji bo rizgariya Kurdistanê divê li gel tu düşmanî Kurdan cihnekre. Çi Türk be, çi Arab bin, çi Fars bin, çi hêzên din yê biyanî bin, li gel wan divê cihnekrin, li diş Kurdan şer nekin. Lewre ez dibêjim her peşmergeyê ku jê tê xwastin tev li operasyona Tirkan bibe li diş gerîlan şer bike, divê şer neke. Heta eğer nikare bêje ez peşmergetî nakim, divê tev li operasyonê nebe. Yani li diş birayê xwe şer neke. Heta kesî ku têda pirçeke rûmet hebe, jê were xwastin illahî tev li operasyonê bibe, divê tev lê nebe û pêwîst be dev ji pêşmergetiyê jî berbide. Hevalên hêja tê zanîn piraniya peşmergeya bi taybetî divê meha Remezanê da rojî digirin. Divê were zanîn ku her kesê ku li gel düşmin cih bigire, li dij birayên xwe şer bike, ew gunehê herî mezin dike. Divê meha Remezanê da bi taybetî peşmergeyên ku tev li operasyona Tirkan dibin, li dij gerîla şer dikin, rojî bigirin negirin, dibin guneheke mezin dane. Ji ber vê yekê jî bi taybetî hemû peşmerge ez dibêjim divê red bikin tev li vê operasyonê bibin. Heta pêwîst be li diş Tirka lazim e cih bigirin, şer bikin. Ya ku ji Kurdan tê xwastin ew e. Eger düşmin dikeve axa me, da axa me da li diş parçeyeke Kurdan şer dike, ew Kurd da alî ideolojik de çiqas bi me re bin, bi me re nebin pir zêde ne girîng e. Ya girîng ew e ku düşmin ketiye axa te da li diş birayê te şer dike, divê li diş wan cih were girtin. Li diş wan şer bêk kirin. Lêberî ez dizanim piraniya peşmergeyan vê cesaretê xwe de nabînin. Ku li hember Tirka derbikevin. Ama dikarin bêdeng bimînin, tev li şer nebin, mixabin ragihandinê ku ji me re tên newsaye tê gotin ku bi sedan heta bi hezaran peşmerge tev li operasyona Tirka dibin, li dij gerîla şer dikin. Hevalên hêja temaşevanên bi rûmet bi taybetî mixwast ez van gotina bêjim û carekê din ez dibêmê divê peşmerge li eslê xwe xwedî derbikevin, li kurdewariya xwe xwedî derbikevin, derketina peşmergeyan, avakirina peşmergebûnê ji bo rizgarkirina Kurdistanê bûye, ji bo parastina mafê Kurdan bûye, divê ew bi eslê xwe ve girêdayî bimînin û her wiha ez dibêm divê demê de pêwîst e hemû Kurd li dij vê şerê derbikevin. Kes bêdeng nemîne, ev şer tenê li dij gerîla nayê meşandin, her wiha li dij kurdewariyê tê meşandin, li dij kurdîtiyê tê meşandin. Li gel düşmin cih girsin, li dij gerîla şerkirin, ev tişteke şerreke li dij kurdewariye, li dij kurdîtiyê ye. Her wiha eger Tirkan li dij peşmergeyan şer kiriba, heman tiştê dîsa me digot. Dîsa me bangê li gerîla bikira, bigota gerîla bira li gel peşmergeyan cî bîre, li dij Tirkan şer bike, an jî li dij Ereban şer bike. Dema ku peşmergeyan li dij Ereban şer dikir, li dij artêşa Iraqê şer dikir, wê demê ji gerîla jî dihate xwestin ku ew li dij artêşa
Irak'ı şer bike ligel peşmerge anca bigire. Lebeli tezanin ki tücareke gerila ligel arteşa Irak'ı cihne girt dış peşmergean şer nekir. Levrem dibêjin divê peşmerge jî li gel artêşa Tirkan cih negrin û li dij gerîla şer nekin. Heya careke din bimînin dixweşiyê de silav û hürmet.